Pozdrav ljudi, dobrodošli na kalorizaciju. Danas samo za vas nešto novo. Zdravi burger od jaja, sira i ukusne hrskave pancete. Idemo delati. Razbijte jedno veliko jaje u manju zdjelicu. Promiješati ga. Dodati u jaja crvene, žute i zelene paprike, da to sve ljepše izgleda i da bude ukusnije. Zatim dodati jednu čajnu žličicu psilijum ljuskica. To sve dobro izmiksati. Dodajte izribanog čedara oko 30 grama, može i više, kako volite. Dodajte malo soli. Zatim prepecite pancetu na vrućoj tavi da postane jako hrskava. Izvaditi pancetu na tanjur. Zatim na istu tavu dodati okrugli kalup i ubaciti unutra smjesu koju smo promiješali. Znači jaja, paprike, sir, malo soli. Pustite da se zapeče. Na vrh dodati malo ribane mozzarele. To sve lijepo onako stisnuti da bude kompaktno. Procijenite ovako, probajte zavrtiti ovaj kalup. Kada procijenite da je gotovo, samo ga izvadite i okrenite burger sa druge strane da se dodatno zapeče. Evo ga, burgerinjo je gotov. Ako imate više kalupa, možete odjednom raditi i više burgera na istoj tavi, ovoj velikoj tavi. Zatim staviti na tavu maslaca da se otopi i gore obavezno brioš da onako pozlati, zapeći, vidjet ćete kasnije. Idemo i drugi dio brioša. Evo, pecivo brioš je spremno za slaganje, idemo slagati. Prvo ide burger od jaja, sira, paprika, psilijum ljuskica. Zatim dodati sir po želji, ja sam stavio tilzit, list rajčice, luka ovako da ljepše izgleda i na vrh svježe zelene salate i na krov zapečena hrskava panceta. Po želji možete dodati majonezu, neki umak, ja sam stavio kečapa, pokrov gore i to je to. Nadam se da vas se sviđa ovaj ljepotan. Dobar tek.